Abebeembezi bashabikikwasiraho program ya Polish Development Model Murundogo bagihemu eby'obutegyeki nibo omuntu wa burijo na mnongogwe arengura LC1 omworo aragiganyirwemu gwakaryo witungo sano gwakabaryo wa aneti kansara simanye ebyebyo mu byihemu iki programu okugikora muje oshime kuba nokorra aha amazima moyo gwagwanga patriotism. Ikiganiro iki cyakorerwa hagomborora yabare abebeembezi ebine kwegendesereza ebintu nabyo byagambwaho nka kikuru tokukamara itashatu ukazoma Polish Development Model rero wana mangu yoryo mukitinke cya kaberebe oye binje mukareta kayizire aka sente tukarekere bari aboru kureba okajyo tukonka mu mazima ndiyo moro tukonka nanka kandi we yagira ata yankara kutwakwindro mu nkora okutubintu kore bintu tukazo mu kibaro kora abe waje muramate rita 8 bakwereza singi kanana ukazaba ukanyoma roge mutware 2 nono bara ningano botakubara ibiganiro ebi nibikweturura amagomborora nabonyuma bizamiruka okwika barayiceya aha muntu wa burijo twazo muri MBARARA City North omunyishengero wa constituency AG Dr. Robert Rukari yakwatiraho abayo ubakubahereza entandikwa ezaziri enkoko ezarenga omuri bishatu PDM National Development Model ndiko kwenda ngo abantu batunguke ebiceka 39 abatari money economy nari umuntu afya sente mu makagabo bagiye kubaganyirwamo MBARARA City North AG y'abafezi yakana abwa TV West ndisenyomo Gideon aho muri MBARARA.